gocha sebonsi bari bakwenekia okonigwa kwa abana abake hasebono yate bakandenga mamincha nerichiko kwanika iga no mutendri hotendrete ensemo ya Nyamira South omabisabu abana manyekene una Bill Adela nigo bono atebire una kubwateranirwa konia abana nigo ere okogenda mamincha nerichiko kurekyo nigo bono kegocha ekere ebina byokonigwa kwa abana abake ebire ebinge imeye county ya Nyamira habwasebono asemiria abantu una richiko rinyare ko bari kubwatirwa boikiranu ekero ogweto bose ekero otagete omwana ekero otagete konyora omwana muri Kito Vincent Monda nasanga negati ya aparai hamuno mubwatani uyo roboti wa senchiro boikiranu. Na sasa hivi Nyamira leo hii tuna kesi ambayo bado inaendelea pia ya mtoto kuuzwa na kununuliwa. Kesi bado iko kotini, kwa hivyo inaendelea. Mtoto sasa hivi amepatikana. Kwa hivyo sisi tunangojea kesi inapoendelea, mahali itafikia tutajua jinsi ya kumchunga yule mtoto. Oyo na mwabisabu abana imeya Nyamira South Bill Adera kagwichanira igoro yo komentakana kwe bikole bya abana abake konigwa gusikogorwa imeya Nyamira South karengana n'elichiko lya Kenya liriri gutanga konia na kugoro omuntu Counter Trafficking in Persons Act nigo ligoteba onde uragende mamincha na reryo na bagusibwe gesibu kimya ke 30 usarusibwo bwaini bwe milioni 20 chibese chia Kenya. Tunaomba wenzetu waeke gusi ya kwamba mzazi yeyote yule ambaye anazaa anapata yule mtoto wake, kisha kwa sababu yoyote ile anaona kana kwamba anaweza kuwa na ugumu wa kulea mtoto hata kabla ya mtoto kuzaliwa, ni heri aje aseme, ili kuna sheria ambazo zinaweza saidia kuchunga huyu mtoto asije kuuzwa na kununuliwa kama mali. Komenta nayo nigarure gekuro gochase bale bakurwa chiproka gose bale bakubwatera na konganya abana bale baguriru gochachi nsemo au na borobo na bali chikeri likoba mukania. Kuna yule ambaye yuko katikati kama broker, yeye ndiye anajua mama ambaye anataka kuuza na kisha anajua yule ambaye anataka kununua, ambaye yeye anajaribu kufacilitate, kusaidia hawa waonani, alafu yeye anapewa pesa yake pale katikati. Huyo naye pia atapatikana kwa hatia. Na hata yule ambaye anatransport huyu mtoto, kwa sababu kidogo tumepata kesi ya kwamba watoto wetu wanatolewa hapa West Mugirango wanasafirishwa hadi Migori na Nairobi na mahali nyingine. Kwa hivyo yule pia wa kusafirisha ana hatia. Asobo semya bwaye onde bwensi oraga ni omwana eli arende tigali chiko libwatigwe. Unapotaka mtoto kuna njia za halali, aidha piga nambari ya simu ile child helpline ya 116 ama ingia katika ofisi yetu yoyote, ofisi ya watoto hapa Nyamira, ili tuweze kuongea tukupatie mwelekeo. Asante. Inche Vincent Monda na kuarigana iri haya.